Biyag ti tao. Hello gagayam na imbag nga orasyo. Sa balimanan nga episode ting kami drama itagundaway. Kat welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Katita, intay nga rudan denggan ti episode 235. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Eli, honey. Uman arabi ita. Naragsa ka kadimot lang. Tanalpasan ti kasarta. Unay-unay, Manny. Ay-ayatan ka. Ay-ayatan ka matunay. Sapay ko ma, tanaragsak ta iti agnanayon. Kat sapay la ko ma, tamaadaan ta dagos iti anak. Kasla mabutang nga aga na. Unay lakit din to'y ubing ken napintas nga asawa kaya. Di kagbutbutang ha. Kabakilam tayo ta. Sikapay. Kabakilam ti aganak. Uray agsasaruno nga innem ti ipas ngay mo ka mabalin. Talangam ngamin ti pangganakan. Kaslagyak ka ba ilan? Ibagbagada ngamin anarigat ka no ti aganak. Wala, tadi mo pa'y napadasan. Di mo dengdenggan ti ibagbagadakan ka. Basta ti mo ulam iti panunod mo. Mangbukol tayo ti dakila pamilya. Iso nga ado nga anak ti kayat ko ngay pas ngay mo, Eli. Talo a lalaki, ken talo a babae. Anya! Eli, itata nagkasar kayo ni ti anak kao. Masapo la tulungam kadag itian yaman at trabaho na. Balay maanwan no talon. Masapo la tulungam ti anak kao. Tagasawa kayon. Isungag binadang kay nga raw iti amin at trabaho. Iti rigat kan kinawa. Kanayon nga kuy-kuyog kayo, Wantatang. Sana gapaw tagasawa kayo. Kaday talagid idati kukuan yaw. Aggagat kayo. Tapno dalamutan yaw. Kain may saganaan nyo iti masakbayan, nagiti agbalingan nak yung tao. Tatang. Aganos ka, tapadam mo ta marigrig at tinakiasawaam. Ay, sinayang mo ti kinapintas kan kinaubing mo. Ay, tay ko mabaknang ti pinili mata, dami langam. Saan akas iti anak ko aman nalon lang. Marigrig at langarudan, dapay idagnan, kwarintanan. Idinto tasika ke itin mo lang. Patpatgak unay ni Manny. Nga oray adayo alaklakay ng siya, tatang. Sapay la ko mga rotag na nayon day tapa ng ipatagbukang kwa na. Sapay ko ba, tasan na mabulanan uno matawanan lang. Tanay, ubing ka iti tawan mo nga iten. Ado pa iti pagbaliwan ti panunot mo. Mas dawak namin iti anak ko. Ako namlan may ibusan iti babae. Sika, anagubing ti pinili na. Tatang. Sige, agrupot kan. Tani, nakapalpakan. Surutom di asawa mi di talon. Ingkay agparaspas iti tambak. Tani, panagtatalon manang. Manny. Apay ngay may ka diti talon? Eli. Tulungan kan. Ay, saanan. Agawid ka ninyo balay. Baybayan na kung dito. Agawid ka, tani. Diyak kaya't mapanog ka. Kay-kayat kun dito'y. Ngam ije balay. Tamabanog tilapayag ko iti kadadeng kinitatang. Paspasinsyam la ko man ni tatang. Nangiwat at talaga. Kasjay na dayjay. Timadi, agkakasakit ti bagbagana. No anya ti kayat na nga ibaga, isawang nalatan. Di na panunutan. No makapasakit ti ibagana, wano saan. Ala, pasensya mo. Bayam, nakasaritak to. Ay, saanan? Taamangan no kunaan na nagipulong akan ka. O sige, tulungan ka latan. Duatan nga agparaspas. Kumuyo kay Jaili. Intay ko nagiti inapit ko atarong. Parya, kan kamatis. O sige, sumurutak Manny. Diyak kayat ti agyan dito balay. Sumurutak kan. Mapantang ron din ha. Kasla kayat ko pala ti agawid ijay lugaran eh. Saan pa lang nga ita? Tado pa ti trabaho iti talon. Numalpas ti trabaho sa tagbakasyon ijay Isabela.
Kailiw ko nga minan dagiti dadakkel ko. Uy, maawatan ka bakit? Baya, tanong malpas ti trabaho iti talon. Mapantay di Isabela. Ipan ko matlay jay syudad dagiti daddo maanatang nga inlakom kanyak, Manny. Kunak man no inlako yon ti pistuyo ijay, nana? At dapay lang, inrekop ko la iti sumagmamano abulan, tawan makasangong agbantay. Ngamita nakalpasan di anak ko iti panagadal na, ngam awan pa'y matrabaho na. Iso pa'y latag bambantay ijay, no kastoy nga dak dito'y laon yun. Talaga saan ang malapdan ti panagbak ng yun, nana? Gapo iti kinagagit yun. Saan ba't? Aywan, ang mga nuadam mo mamatangtanan nga agbantay ijay pestumi ijay bagyo. Pasaray adda nga mintilakad di anak ko no maminsan. Sige, nana, ibagak to. Saan anadagsan ti trabaho na? Agbantay lang iti pwesto. Kan siyempre, aglako mutin kadagiti lakok ijay. Oo, nana. Ibagak to no damay rekomendak akalugarak. Masapa ka mapan ijay talon, tatang. Tani, ado pa ti aramidak ijay. Asawam ngay. Ayan na. Itugot mo na. Tapno malpas sa dagos ti trabaho mi jay. Ay, ako saanan, tatang? Taglaba. Ubingan na. Kapigpigsaan na. Iso di mo ruwaman agsin senyorita. Pagtrabaho tapno may ruwam iti trabaho. Sa bali ti biyag na di balasang. Ken ita tanaasawanan. Masapol asuruan na ti amin a klase ti trabaho. Takas na ti pagwadan nga asawa. Tulungan na ti asawa na. Saan laday tagitay-taya iti dakulak na ti kukuin na. Intan, taaldawon ilay. Agawid tan, tayo tamanganan. Ay, agbati kan to inton madamdaman. Tasyak lati agsubli dito talunan, ha? Ay, apay, maditirik-rik na? Nakamisuot ka, mate. Nagrigat ti trabaho dito talon. Agbilbilag ka itinit. Makabanog mat gayam ti kastoy. Wala, pasensya kan. Amo ka di ka na irwam iti trabaho. Bayan, di kan tong sumurot. Agtalinad ka iji balay, wen? Nagtalinaad mat iji balay. Mabanog mat tilapayag ko. Gapo iti kinarengreng ni tatang. Iso pa nga si Manny. Palubusan na, tayo nakmanggad iji syudad. Anya kumangay ti panggudam ijay. Di nga ibagbagan ni Nana Feli. Dagat-gatang itilakom anat na tang. Di mat agsapsapol iti pagbantayan na iti pwesto na. Apay, kaya't nakapanawan. Please, Manny. Palubusan na. No talaga napatagakan ka. Kasyan na. Sana bali, takwarta tinak sa pulan. Matulungan kang agsapol iti kwarta, Manny. Iso ang palubusan na. Pangaasim ko, ma. Makapulan na niya tinagawawid ni Eli, manay. Linawas mo nga gawawid no kwa. Inawagak iti kalman, tatang. Makumikum da ka no. Awan ti agbantay ti pesto da na Feli. Tanapan ka no iji Manila ti anak na. Awan ti mang sublat kan kuha ng agbantay. Ikaw masarungkaran sa paminsan iji bagyo, Ikaw masuknalan di asawam. Wen, tatang. Lepasak ti trabaho ko iji talon. Kuyugak to ni Nana Feli. Numapan iji syudad. Ala, umay ka, Manny. Dito'y ti pwestok dito'y. Kakakarya. Si kamot ti adda dito'y pwestok. Apay, ayan ti agbambantay dito'y. Ay, kwa, kaka. Rimwarmat nagiti dua. Binilindak nga agbantay dito eh. Takunada mabiit dalang iti papananda. Ngamne, upat nga oras ang tinapalabas nga mawandamatan. Ala, agtugaw ka pa'y laang, Manny. Agyaman Nana Feli. Ay, sige taw malatiwak biit di tayan ti pwistok, Feli. Ay, at gayam tinaglakwak kadagiti natengyaw. Sige, panawang kay pay. Nana Feli. Asino ti kanwa ti asawa kang agbambantay dito eh? No daduma, ti anak ko, naawan lakat-lakat na. Duada nga agbambantay kini Eli dito eh. Mala orayan tandag iti dua.
Mabit lang ha, gumatangak iti kape. Tagkape tapay laeng, pangururayan ta kada Eli, kanti anak ko. Sige, mama. Adapay na pataga papanak. Mangan ka pa'y Alden, anak. Tadagin atang ko akanan tayo kadamani kan Eli. Sanan, ijerwaran ti panganak. Nakon. Oh, sige mani, Eli, mangan kayon. Kalpasan na, agawid tayo ni balay. Tapno makita mo ti balay mi dito'y bagyo. Eli, naggapuan nyo kin ni Alden. Apay nagbayag kayo. Napnapanan nyo. Kan apay adi mi makontak ti cellphone nyo adway tay. Kwa, nalubat dagiti cellphone mi, Nana Feli. Napan kami nagkatang iti masapsapol ni Manong Alden. Kasta ka di. Oh, mani, mangan ka lang, di kag papain. Ituloy kong tumadamdama ti mangan, tadapay gayam order da iti pangira pwesto. Ay, nalipatak matan. O sige, mangan ka lang, ha? Eli, ipakaadak ka ni Nana Feli, tagawid ta pailahin. Agbakasyon ka, oray dua, wano talungal daw. Ala, saan ang mabalin, Mani? Awan tagbantay dito'y pwesto. Agsublimanin iji Manila ni Mang Alden. Basta, jak pa'y mabalin ti agawid ita, Mani. Iso apasensya ka lang kuman, ha? Sikapay lang ti agawid. Nukasta, agawid kan barok. Wen, Nana Karia. Si kagayam ta asawa ni Ilay. Kunak no balasang dayjay. Ada magayam asawa na. Wala na. Laklakayak nga amang ngam ti asawak. Wen nga raw nadlaw kumaday ta. Ngam among barawk. Antay ibagakan ka Ngam di mo la kuman ibagbaga asyak tinang idanon kan ka. Apay Nana? Ay naaagwarwarasan dito ayan may nga da relasyon ti asawam. Kanda anak ti amo na. Anya? Nakadkadlaw launay. No dudwa da iti pwisto. Ay sos, ati udapay ata agasawa. Grabe ti kinalailo da. Kanayon ti irurwar da. Kanayon ti panagkuyog da. Anya? Nagalasmat adamag daytan. Agam sige, bayam ta kasaritak ti anak ko. Pwenkak nupudno dayta nga indanon dakan ka. Agyaman ang Nana. Kahit nasaysayat siguro no pagawido kong ti asawak. Ikuyog kong nga gawin. Sino ay ati nagatal ti dila na agararamid iti istorya? Naglailo kayo kanuno dudwa kayo ijay pwesto. Apay, ada ebidensya da iti kasta nga ibagbagada? Ada ipakita da nga ebidensya kada kayo? Awan matkit di iho. Lagayam. Di kay man basta mamatpati iti mangmangagyo mama. Kan may sa amuyamot nga da girlfriend ko. Apay kung maatutupak da ijay nga Eli. Kat adda asawa na. Sikaman mati kasaritak ita, Eli. Sikaman ti mangibaga iti agpaiso. Adda relasyon nyo kin ni Alden? Ni, awan Nana Feli. Ay, ala, tangay awan ti mga klon kada kayo iti kinapod, no? Masapol apag sinaan kayo latta. Nagpakpakaasi ni Mani kanyak, Eli. Pagawidan ka kanon, ngam oray di na imbagati kasta, talagang aramidak matladay ta. Agawid kan, Eli. Tadyak kayatan ti kastoy ang mapaspasamak. Adoon na yan ti mangmangag ko. Ay, di kay mat mabambantayan. Takaaduan mat ti aldaw akaadak iti laon yun. Ngamjak ninamnama akastoy ti mangagak iti panagawid ko dito ibagyo. Iso nga ala, sapay ko mga rood tawan kinapudno tinaidanon kanyak. Iso nga agawid kan, Eli. Sakbay ang mailawan ti anak ko. No, palso ti indanon da kanyak. Nana Feli. Oh, anyat sangitam, Eli. Wah, masayang anak lang amin iti trabaho dito'y bagyo, Nana.
Nagsingpat kayo. Kan kontento akit isweldo. Ngam kastoy maten tinapasamak. Gapula ang itinagatal adila dagiti man nakibiyang atattao. Por delikadesa, isungar aramidag ti kastoy, Eli. Nawan kinapudno ti bagbagada kanyak, pagyamanak. Ngam pumanaw kalangan, sakbay ang mailawan kayo iti anak ko. Diyakon magustuhan ti sasawan dagiti tao kanyak. Pasensya kan balasang ko. Awan tinaklunda ato, Manny. Kasta ka din, Ana Feli. Juan Manny, ngam sana bale, tay manugotan ni Eli nga akawin. Adi amanak na na Feli. Kahit sapay ako tawan ti kinapudno ti sayang gusang, may papan kadagiti dua. Day tamot ti daw dawat ko. Sapay la ko matakasta. Tagpadadamat nga awan tinaklon na. Manny, honey? Apay, mamati ka kadi iti indanundakan ka. Awan ka dito pa nagtalag mo kanya. Sige, maturog tan tarabiin. Di ka kadi mailiw kanya. Maturog tan kunak. Makaturturog ako na yan. Doy! Apay nagbakwar ka, Ilay? Masikubak, tatang. Ada! Dana. Nangalalami ti si Kugmaw. Akin putop iti dayta. Ni maning anak yung tatang. Oh, ngata! Saan asyak tinagtaod ang tininawam ita? Manny. Inaramat ko ti utak ko, Eli. Inggagarak ti sana ng sagid kan kamanipod si mangkat ka dito'y balay. Tapno mapanag nakakti kinapod no. Ita, masiko kang agpaisan. Ita, ibagam asyak ti ama da ita? Manny. Ibagam no asino ti talagang ama tininawam. Pakawanan na ko, ma. Nagbaso na kan ka. Pud na ti atap yung may papan kada kami kini Alden. Kat isa ti ama to isikop ko. Makitam. Inaklon mo mutlang ang tinagbasulam, Eli. Nagbutangak ngamin anang aklon iti kinapudno. Isa pakawanan na ko, ma. Pakawanan na. Apay, naaramid mo ti kastoy, Eli. Apay. At ita, naimpake kami na nakagawa am dito'y balay, Eli. Pumanaw kan. Manny, ikan na kumapay iti may sagon daw ay ngagbalbaliw. Pakawanan na ko, ma. Lading itak. Ngamsa nakaskari na tinaramid mo. Nasakit tinaramid mo. Isungag sinatan. Manny. Di mo idaldal ti bagyam kanyak, Tamumot nga da GF ko. Saan ka di? Ngam kasanon ti sikop ko. Suportarak, no kasta ti kayat mo. Itad ko ti pagrabungak iti anak ko. Basta dya kung kaya ti makisinobyan kan ka. Tada nobyak. Ken tulagan min ti kalasami. O sige, dita ka na. Kasano akpaitan. Kasano kami iti sikop ko. Agmay-may sa ako namang taripate iti anak ko. Pakawanan na ko, ma, Diyos ko. Gapay ti gastoy nga inararamid ko. Isuro na ko may tirumbang aramid. Opo. Liklikam ti agaramid iti may kaniwas, tapno awan to ti pagbabawiyam. Bueno gagayem, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti Tao Musical Scoring Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless,
kada kayo. Amen.